se boy chanyo bana nyoke video mu gwa long kere ta la fan ba ke video ne ja video dan wala to kon nges mu gwa long de baro lat kon de bi am no yen dong bana ka lat video ta man da ndiro man lat kon. So thank you shilo de tet wo shala ban ko program shang le chalten ta lo de we ke yeba an chala jakota ka chen musica shoda madadin dap ka ba shala gon garwich da la shilo de tet. Okay, then tere ta chi alinga je wo cha wa chwala cha kweta kata chur music bu kono kula man tej baka ta baka jaga music wala ngu ku inspire ni ka mu baban ka music dia mala ne wo dong ta bi ka music wala ngu chi inspire ko dong bi jinu pana Gwa ten mu gwa long ta ma dan me goro be na panan ke je like ti ngwan ti sa gwe jo re ta ka de nga jaga la panan la lenga dit panan ti ngwan ra par te kon la lenga dit tien cha goro la da mo de lo ko ran mi che la da mo bie lo la zu bi ko ngwang me cha ban chop ka le bel ta nga cha ban ta ka lwang cha ko goro badit te cha won ka laen pa ka ket pa ka tu ket so cho brai lo da wo bana ba ka chum ka riet ba do dien bonne ka ko te ni ti chinga ban jogo ma pa ne de ri cha gwa but ka ne to ko kien te cha ban gwe jo cha ra na value ken cha goro riet te ga ko michine te no go ba ka walat cha goro okay music ne te ko ne chikane jogo music cha gwa cha goro ba yugo ten ko beriet te goro de la na ba ko lat ke dit community be ka wale. okay tere mi no ta ti lan ka ket ku kan inspire community wal dong ka ki young generation mu wa mu ba de mi chi kan ngeling dong da kan tik dem da kan o get ma Yeah. Ta dit ti get dana wa wani amma takatin kata di no ka takatin ko enok kani shanga tani amma ngoda ke ko maka da di no ka de goro da mar mo be chiane be wa bariete to mitala ka kaje ba ko wa kam chegde ke gora ka ya ka community miteke mida community yar ba di bucket ko be community ba ma jega mo akana na ban ba ka tun kami cha bana na mo no bu kana goro kana ka tun de mi kana ban ya chi kana bala lat kana di chuma ba ko mi rame gwiro ta le luang ba di jiket ku kwido ba ngajo tek dide dini tek te li dworo wala run bile wota do ya em go long ka riet go long de kama gweje wala dong te ga young generation mu wa ma ba wala dong te ka panan ta nyam du wala te ta gur je ba di kula man chum ka riet de ko te tan panan dong chine to kon kan ga lut wal dong kan ga be jalo ka panan kan nyam de wala jok ok ya riedo gwana maro che ka panane te ngod jok te bikulo la ban kora ke ne te te nyam da na won te cha ngach ya advice da ko ka ne te be ban kora ko te ka ne te ko na won ya da la do ko da ko mu ko de karan ke music te le munong ba yara rama de dien ma bicho kun lo gwa no o me ke de din nyal dara gwa che de la ra ka o ala di kwada tala mo gwa ma banongi jiter ano chet ko anta mite ram chinga ket ke jen panda da mo de yenu nyi ano kara mo ma ket ka fandu diri nyi ka winyi na mo che midi no ka dei dwaran che ran mi di cheno ka ne ro te kana ro dien so advice de la ro yen gan ma dong de yen charo de yero kun ket ke chi agu yo cha to ga ni te niam dun la ra swara no mo swara let la den di chuma kono birlia go doro do luang di ke luang roda ke jirano birlia ka mi biluang birlia ka mi chi biluang so da chi kuli chi ka ngana rodo o ma ka ngana ro ne ma ba luang chi biluang
wi mi lo je point chi kang ne ram ni ko ladje no jen dong de lar ko a woni en ko woni am cha kan di de kong ti ko de chi ko jan ta dong che ja kwe ta la mi jan panan dong jen ro do wala panan ta ten dong ram dong wal ku di song ta no gwa nan content wano da ko ger generation dan to content ko generation to content da che generation ko so dia man da ke da ma do dia ko mun dong da cho man dong di kam generation dan in dong to content yeah thank you ten mo go ku jala choma de kam generation dan to continue kan generation bu ben room ko ta lat kon ka wala chi ka pa kan kon generation te ga ti cha la da ne ti da ko ne ke 1918 ke 18 ni wo de je kan roi ni ke ne tam che jen chom na ma da wa ga ke de jong ga jin le ni mo go ti dong bo re shu la mi dong de ji ya ka bi ji yar ron okay kam si la bo chu ji gu ji o jen bi ji jen bi ti du ke lu ti mi je cha ba wala ku goro ku gari je mi je ka mo ko ala mi je cha wo cha bu lun jok bara la mi go mi bilat ke liu go di al bu wona kan ka ban bilana ke so de la ro jira ma dong chiro go jo chi mi je che le lo won dong dal ka ji ador ke je de la jira mo le chu cher te na mo chu du ba ke jabo de la ro de ye pala na mo ni di wo ka mo go ado di na ba je le ya ke je ko mo go mi chi mo go ala da wala ba me je ka pan ka ya ba paru bi tene na ko lat ne go ala jin ala ngedu ko wado jan bi te widu te ga mi je ga chele de ko lar chen mi so kon kwala ne changa le be changa je mon ke ban mi chamo gwa lo le lo charo le business cha re ala ka gwa che chanda wo lok che do la du jamo me je ga chala de parwe de no mo gwa chala che jan no mo da lo do bi da la ni chang kon le but kan de kon che te widu so dai jonga ka wana ko woni am kon generation ma generation be bana chana ro kon luang chan ta ko wana ka chen chop a kon chi chara te kon te chito jok chi chara o ne cher me gwa dan kon la ku goru mi lenyu me dan mi jinta jer mi chita ka yuti billion chi chara o ne cha kon ta ka billion goru a baleke mi jin gar mi chi ta kam kuer ke chi jien kuer tu le leng no ne chen kon kuer bo like bu wona kon ka wa niam le kon to kon tu be gwe ge jan dong de ma okay well long ko dong jan ta chi chum ke lat ga tare ta chi ja ko ta kon chum ga kon generation na man man de ke ja do den da o di de to ko ta ke di den ya di de to ga twar ke je di de mo so kana ben record ya chin ban ta ga di kon calibration kono na so che chu ta ye di de mo ba do kana luan ko de paru ba de ko le le che ga di de dong sha ban ngach long ke anware te ga di la wa ga de na nya kan mi la wa anwar mi de so di de to sha nga ban ngach ke ngai kan ja ko ta ba ko ke ja ko ta pe zen wa kan video ne ken la ya kan to de kula jaka youtube an di to no wala dong de ko ta dong de mi jaka ya anwar mi de de ke youtube kana tan din to ko ken te chala but ga de na nyal so de jag bo de ko ngi youtube but kan nu wur kan ba ko ba te no de kul ko ngi youtube but ja kana jan ta chi ja ko ta lat ko pana di ke dong kana ga lat video no wal dong kana ga lat youtube de den chi kula youtube anwar mi de nuar mi del ja ka youtube ka jan youtube ja ko ta ba lat ka description bi a jakten jan interview dan wala kon nyol du njoke video do dia wa and peace